Lishonile Mbukeli anguvusele tindzabeni kulenzambama ngikwetfulela tona bukhoma emkhulukhanya wetindzaba te-SABC ye-Auckland Park nati lethamba embili. We reject utterly the actions that the United States has embarked upon and stand with the people of Venezuela. Mengameli Cyril Ramaphosa usihlabe wasihlikita sento selemelika sekungena ngendluzula eVenezuela ithumbe mengameli wakhona Nicolas Maduro nemngakhe. Universities are required to upload their 2026 admission list to the NSFAS portal as soon as possible. Libambela lasihlalo welibhodi Dr. Mugwena Maluleka licele tikhungo temfundvo lephakeme kutsi tifake luhlu lwalabamukelwe kulomnyaka wa 2026 kuportal ye NSFAS madvude. Mengameli Cyril Ramaphosa usihlabe wasihlikita sento selemelika sekungena ngendluzula eVenezuela ithumbe mengameli wakhona Nicolas Maduro nemngakhe babukane nemacala eNew York. Ramaphosa uthi live leNingizimu Afrika alihambisani nesinyathelo semelika. Ngesikhathi ke akhuluma embuthanweni wekukhumbula kwekushona kwaJoe Slovo ugcizelele lokuthi lelive lima nebantfu baseVenezuela. Mengameli we-ANC Ramaphosa wethembise ukuthi licembu lakhe limeka nabantu baseVenezuela namengameli Nicolas Maduro kulandzela kutfunjwa kwakhe ngendluzula aboshwe live lemelika phinza misetimbi lapho enkantolo yasemelika. Leli ngilelinye lemaveleni lubito kumkhandlu wetekuphepha komhlabuhlangene ukuthi uhlangane kude ubukelo kwephulwa kwemithetho wamhlabuhlangene buholo bamengameli welemelika Donald Trump. Lo mholo waleli lobe abe ngumengameli we-ANC wende lubito lwekuthi kukhulwe Maduro nemngakhe ngekushesha. We reject utterly the actions that the United States has embarked upon and stand with the people of Venezuela. And we demand the release of President Maduro and his wife as well. Mapalane jikelele we-SACP Solima Paila usola hulumende welemelika ngitithathela umthetho atendele nje kulamanye emave. The USA has attacked and invaded 70 countries since 1947. This is a butcher state, it's a rogue state, a terrorist state, yes, a criminal state, a gangster state, a mafia state. Imimoya iphakeme ke ngesikhathi mengameli we-ANC angena estage lapho khona emalunga e-SACP bekavayisa kungahambisana uhulumende olubumbano wavelonke. Comrade order. Ngingabisi ngegama comrade. Comrade order ngingabisi ngegama. Manda. Ramaphosa wexwayise i-SACP ngesinqumo sayo sekufuna kungena ukhetho yodvwana ngengasebenzisani ANC lapho khona athe lokuthi ulimata budlelwano balamadlela ndzawonye. Yes, we need to continue engaging because it is through engagement that we are able to find one another. Lo mholi we-ANC wende lubito lokuthi leti nhlangothi timbili tikhulumisana ngalolu dzaba tithole isisombululo tichubeke nekugcina budlelwane bato. Namapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula usihlambile sento selemelika sekuhlasela leVenezuela lithumbe mengameli Nicolas Maduro nemngakhe Celia Flores. Mbalula abekhuluma nebetindzaba lamuhla eRustenburg eNorthwest. Ugcizeleleke ukuthi loku kuphambene nemthetho wakamhlaba wekubuswa kwemave. Inhlangano letichenya ngekulwisana nemithetho lecwasa labanye bantfu kanye nencindzetelo. I-ANC ithi lokuhlaselwa kweVenezuela kubukela phasi mhlabuhlangene kuphinze kungalethi kuthula nekusimama. Leli cembu lithi impi yenkululeko ayichubeke. We have resolved to work with all the progressive forces in our country and mobilize against the American imperialist aggression, including against our own country. Folding arms, looking on, and doing nothing will mean that we have abandoned the cause of fighting for justice. Mbalula uphinze wakhuta umholi we-Freedom Front Plus Corneille Mulder ngekuncoma imelika ngekuhlasela iVenezuela. Corneille Mulder and what he expresses
It's not a view that is shared by the progressive forces in South Africa. Even those who are within and outside the GNU have condemned what has happened in Venezuela. I-ANC ithi setawubona ukuthi itawulumikisa yini lolutsabe enkantolo yetebulungiswa emhlaba. Libambela lasihlalo welibhodi Dr. Mogoena Maluleka licele tikhungo temfundo lephakeme ukuthi tifake luhlu lwalabamukelwe kulomnyaka wa 2026 kuportal ye-NSFAS Madvude. Maluleke uthi kufakwa kwaloluhlu kwendela ke ukuthi NSFAS icale ngekuqinisekisa titshudeni kanye nekuphutfumisa lohlelo lwekusita ngekwetimali. Uphinze waqinisekisa ukuthi imali ya 2026 evele ke ikhishiwe tikhungweni temfundo lephakeme. Maluleke abekhuluma nebetindzaba mayelana nekutilungiselela kwe-NSFAS lonyaka uvete netingoni letimgcokwa tekubhalisa kwetitshudeni emanyuvesi nasemakolishi ema-TVET velonke. As we guide them, the submission of 2026 admission list, universities are required to upload their 2026 admission list to the NSFAS portal as soon as possible. Early submission enables us to begin student validations and prioritize funding eligibility processing. Maluleke uthi lolu hlelo liqinisekisa luhlelo lwesikhashana loluhlose kushintshela eluhlelweni lolutawuba semkhatsini lolutawuba sobala luphindze lugcile kutenhlalo yebafundzi. Tonke tikhungo temfundo lephakeme tahulumende kanye nalabanetindzawo tekuhlala letitimele kutawudzingeka bemkele lolu hlelo lolusha kute kuqinisekiswe incubo lengatophatamisa kuphatsa kanye nekuhlala kwebafundzi. In addition, we will introduce a robust data-driven reporting and reconciliation process, ensuring clear and timely reconciliation between NSFAS and accommodation providers. This will guarantee prompt payment to providers, thereby encouraging their continued participation in the scheme. The upgraded system will generate monthly occupancy and payment reports directly from central platform. Uphinze wagcizelela ukuthi i-NSFAS ilungisa iportal yetekuhlala lapho ti-student titokwati kufaka ticelo tendzawo yekuhlala tikhone kulandzela nesimo sesicelo bemkele tiphakamiso bakwati nekubhala tikhalo mayelana nekulungiswa kwendzawo. Kubutile mbukeli ukuthi ingabe itakwati i-NSFAS kulandzela ngendlela lefanele ukuthi kuhlomule bafundzi labangibo yini njengoba isheshe kangaka kuhlunga. Umbono wakho uyalandzela. Ukuthi usheshile ukuhlunga noma akasheshanga ubuya angakhokhi nje lapha bese kuleke ama-institutions ejaha ukuthi kakukhokhe ngoba manje akakhokhi phela kugcina sekuxoshwa ingane lapha. NSFAS ke isikhungo sesikhombise iminyaka eminingi ilandelana ukuthi siyehluleka. Kodwa ke siyathemba mhlambe kukhona ongcono abazokwenza kulonyaka. Sizozwa ngabo ke abafundi abafaka izicelo ukuthi bayasizakala yini. Okusho izikhulu siyakuzwa. I-NSFAS ngingakusho nje ngingananazi ukuthi angeke ukwazi ukuthi uzihlungele. Into ebalekile la ukuthi thina njengabazali asiqinisekise ukuthi sikhuluma iqiniso lonke uma ukwazi ukuyifundisela ingane sifundisele ingane udedele ithuba kulabo bantu abangenawo amandla abangathathi entweni. Nakuba emancane amathuba ukuthi u-NSFAS ekwazi ukuthi akwazi ukulandelela ukuthi ngempela abafundi abazohlomula kuyibona yini abafanele kodwa ngesenzo sayo kubuyeka likhona ithemba. Khonakala ukuthi kuhlomule abantwana abafaneleko nakungeke kube nekohlakalo abantu babereke ngeqiniso nangokuzimisela. NSFAS fanele bandise ixesha lakhe lokwenza i-applications abafundi ngoba lifitshane kakhulu liyakhawuleza nokuvala abanye abantwana bengekazazi noba bapasile abanye bakapasi ngase abamkele abantwana abangenamali zokufunda. Lona ngumbono wembukeli i-SABC ede transfer kutiphendulela ngawo. Ummeli wenvodza lesolwa ngekubulala Warwick Stock lobekatiwa ngela DJ Waras uthi ke unelithemba lekuthi utawutfola ibhayili umsolwa. Dumisani Mabusa lomelelo neminyaka lenge-44 Victor Majola losolwa ngekudubula bulale Stock ngaphandle kwelibhilidi eJozi mhla til-16 kulenyanga leyencili. Kanzi Mabunda uthi Majola ude emacala lake waboshelwa wona ngaphambilini. Lokhu ke kulandzela sinqumo sekuhlehliswa kwalelicala enkantolo yamanje eJozi. Sicelo sebhayili yamajola stawufakwa kuleli viki lelitako ngalwesibili kanzi kwanyalo kusagcinwe estokisini.
Inkantolo beyigcwele njengoba umsolwa Victor Majola abevele kwesibili. Umndeni waWarakstock ubonakele ushacekile ekupheleni kwalokuthethwa kwaleli cala. My heart's racing. I'll be honest with you. How do you describe how you feel? You know, it's like a shock. You don't know. He is the accused. We have to wait to see. You know, we're innocent until proven guilty. So we have to see, you know, what is the outcome going to be. I never expected it to be so short and quick. But I understand it must be the process. Majola ubekwe licala lekuhlela kubulala Stock ummeli wakhe ukholelwa ukuthi umbuso ude bufakazi lobucinile. He does not have any previous convictions, he does not have any pending matters, and at arrest his licensed firearm was found in his possession. That has got nothing to do with this particular matter. So as far as we're concerned, when we do this bail over this premeditated matter, we need to do it under Schedule 6, meaning therefore we need to prove exceptional circumstances that in the interest of justice that this accused be released on bail. Mabunda uphindze waqinisekisa ukuthi Majola uthole kwelashwa kulandzela kuhlukubedwa amaphoyisa nakaboshwa kule nyanga lefile. Majola usagcinwe eStoksini. Litiko letemfundvo eMpumalanga lithi linelithemba lekuthi umnyaka wa-2026 wekufundza utawuqala ngaphandle kwetihibe nanobeke imvula lenemandla lehambisana nemoya idale umonakalo lomkhulu. Tilinganiselwa e-28 tikolwa kulesifundza leticekeleke phansi ngenxa yemvula lenemandla kanzi nebantfwana labangetulu kwemakhulu layimfica basalinze kutfola indzawo yekufundza. Loku-ke kuvetwe ngumphathiswa welitiko letemfundvo Lindi Masina ngesikhathi etfula umkhankaso wekubuyela etikolweni eMarite eBushbuckridge lamuhla. Lulu lesibi sishiye umonakalo lomkhulu kuletinye tingcenye tesifundza seMpumalanga. Tikolwa nato atikasali ngaphandle njengobe kubhidlike letinge-28 kuletinye kuphephuke luphahla nemagumbi ekufundzela agcwele emanti. Kanti lokho kuphatamise emalungiselele kuvula kwaletikolwa. I-department ke ne-department of public works bakhona laphaya on the ground bazama ukwenza ama-assessment ukubheka ukuthi ama-damages enzekele ngabe akuyiphi extent so that sizokwazi ukubona ukuthi kuphi la kufanele silungise khona ngokusheshsha but la sikhona khona ukuthi silungise ngokusheshsha kuzolungiseka ngokusheshsha kwenzakala ukuthi uma kufika umhla ka-14 isikolo siyaqhubeka. Njengobe sekusele emalanga lasiphohlongo kuphela ukuthi kuvulwe tikolwa, leli tiko lithule umkhankaso wekubuyela esikolweni lohlose kucucutela abatali emalunga emphakathi kanye nebaholi ukuthi basite ekugcineni tikolwa tihlandekile nanekuthi kube nekufundza nekufundzisa lokude tihibe. Ngitholile amabhuku, ngitholile neqathula, ngiready for 2026 naloku sitohlangana nako phambili. Nyaka grade 7 lomnyaka ngisitholile stationery Samsung into zama ukuthi ngikhuphule masokisi ngente lokungcono kunaloku ngento lomnyaka lophelile. Baholi bemphakathi bawemkele lomkhankaso. Batali sicela nike bantwana isikhathi sokufundza. Ningabaniki imisebenzi leminingi baze bakhathale bangakhona ukustudisha mafuna bafunze. Kusenjalo leli tiko liqinisekisile ukuthi tonke tikolwa titfolile tincwadzi tekufundza kanti letinye titfole nemphahla. Wamukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Takhamuti tasemanzi e-Elliotdale eMpumalanga Kapa tikhathatekile ngekwanza kwebugebengu lobuchubekako kulendzawo. Takhamuti tithi kuke kwatshalwa lithimba lelikhethekile lemaphoyisa kulwisana nebugebengu kulendzawo kepha-ke laphindze lahlakatwa. Ngako-ke tinxusa hulumende ukuthi atisite ngaphambi kwekuthi kulimale bantfu labanyenti. Lombango udzinga kwelekelelwa ekulweni nebugebengu. Takhamuti tisola ukuthi sekwanze kakhulu kwebiwa kwemfuyo kuhlukubeta ngekwebulili nekugagadlela. Kanti-ke kusolwa ukuthi tabhalela umphathiswa welitiko letekuphepha kwemphakathi incwadzi lengamange iphendvulwa. Kulelali into yenzekayo abantu abahlalanga kakuhle. Isizathu bayavincelwa. Babelwa izinto zabo. Azibiwa ziyequthwa. Lesinye saletisulu sithi sidujulwe bafana lababili labafike kaso bacela lusito babese bayamhlasela ngemva kwekuthi avalele imfuyo yakhe. Vumlenzi manje uye kancinci kanti undidubula umthetho wakhe apha phansi kwenkaba azophuma apha emlenzeni kwecala azophuma ngapha
bayakwazi nabantu benosikhusi abafana amaphoyisa ehlenyuka ngeke beyivile lo ngxaki. Nanobe kunjalo umphathiswa welitiko letekuphepha kwemphakathi uthi lutawubukwa lolu dzaba. Kusenjalo ke takhamuti tinelithemba lekuthi lolu dzaba lutawusukunyelwa ngekushesha. Buyachubeka nekutiya kungevani emkhathini welemelika nelevenezuela. Lokhu kudzimate kwaholela ekutheni umbutho wembi welemelika ungene ngendlovu yangena kule Venezuela lekusento ke lesisolwa ngulabanyenti. Linxusa lase-Venezuela kuleli Carlos Fio Acevedo likuhlabile lokwentiwe imelika evenila kubo. Carlos ubonge live leNingizimu Afrika ngekuchubeka nekusela abantu base-Venezuela lapha atshele khona abantu basembuthanweni wekukhumbula Joslovo ukuthi lelive la kubo angeke lihlweke nobe ke liphathwe abantu bangaphandle. It has been a big hit for us. It's true, but we are not defeated. We will never be defeated. Our revolutionary government is still on place. Mapalane jikelele we-ANC fikile mbalula ukuhlabela lokwendiwe imelika lapho athe khona kumele imelika ihloniphe umthetho wokwetimela kwemave emhlaba. Uthi Venezuela ihlaselwa ngenxa yokuthi imile kuleli ukuthi ayifuni lutho ngemcebo wayo waphansi kanye nokuthi ikhethela kwayo ukuthi ifuna kusebenzisana nabobani kutemnotho. Mbalula uthi baseya lokuthi kube netinkulumiswano ekusombululeni lokungaboni ngasolinye. The ANC further calls on peace-loving people in our country, across the continent and around the world, including within the United States, to call for the immediate and unconditional release of President Maduro and his wife, Comrade Celia Flores. Sanusha Naidu lovela ku Global Dialogue ubute ukuthi bukhona enibulungiswa kulesento lesendiwa yimelika kule Venezuela. Inkhulumo mbikiswano ngekubusa nekwengamela kwaMaduro sekwende kunganakwa tinkinga letibukene nesive sase-Venezuela. Uxwayise ukuthi simo semnotho singahle sibe sibi kakhulu uma kuhamba sikhathi kulela ve. What happens to the economic architecture of this country? We've seen this in other countries as well. We've seen this in Afghanistan, we've seen this in Iraq. Kanzi ke nalamanye emave emhlaba sekaqalile kugcika lesinto lesendiwe imelika eVenezuela. Nasivakashele imakethe yetimali sifuna ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli sitibeka lapho ke talamuhla asiphinze sihlangane ngalwesine tikhona tesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa kanzi kusasa umagabangce isihlanu takwemukela tesindebele ungaphuthelwa simo selituli nento zakhe Mathebula inthambama lenhlengwane. Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlala muhla sibuka kakhulu ke kuRebecca ngwalelo muhle kanzi ke masibuka sithombe sethu akhombisa kuba mahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe empumalanga yelive ngwalelo muhle njengoba lapha kuye ke la 30% kakhulu kade sifunza ke la impumalanga ngwalelo muhle kanzi ke mawehlo entshonalanga Kapa lapha kuye ke la 30% lawo mathuba emvula ngwalelo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba anyukela lapha ku 60% kakhulu kade empumalanga yelive sifunza iLimpopo impumalanga iKwaZulu Natal ngwalelo muhle kanzi ke ibonye ngemafu encenye sifunza ke Eastern Cape njengoba achubeke njalo nekuba lapha kuye ke la 30% mabuka ke la sifunza iWestern Cape ngalo muhle sixwayiso lesivela ke la kuba ka South African Weather Service ngalo muhle elikhombisa ke kuba nemoya mabuka ke ikakhulu kade elwandle njengoba elwandle elikhombisa ke kugubha amagagazi ngalo muhle kanzi ke naselangeni la kusasa uchubeke njalo ke lo moya njengoba elwandle lichubeke njalo nekugubha amagagazi kanzi ke ngahle ke sibone ke kuduma kwelitulu kakhulu kade mabuka ke la impumalanga yelive ngalo muhle kanzi ke nemlilo ke ungahle ucubuke emadlelweni latsite ngalo muhle kanzi ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kuthi semenjani kakhulu kade elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza iGauteng indzawo lefana noku Pretoria
yashisa nga-31 kanti-ke Bronkhorstspruit eJohannesburg eCarletonville lapha kuye-ke la 30 kanjalo naseVereeniging lapha ku-31 ngolelo muhle kanti-ke sifundza iLimpopo tindzawo letifana naboMusina lapha ku-36 nakuboThoyandou kuParabula kuyashisa kuleto ndzawo leto-ke Mokopane Bilabila lapha kuye-ke la 34 kanjalo naseBurgersfort ngolelo muhle kanti-ke sifundza iMpumalanga ndzawo letifana naboSkhukhuza lapha ku-36 lishisa likhipha uMkhovetsheni 33 eMbombela kanti-ke eMashishini lapha ku-29 mabuwa buCarolina wehlele kubo-Emelo lapha ku-26 kanjalo naseMkhondo ngolelo muhle likhombisa-ke kushisa kuleto ndzawo leto kanti-ke sifundza iKwaZulu Natal tindzawo letifana naboMnambithi lapha ku-30 kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti-ke Richards Bay lapha ku-29 lifuthumele Durban nga-26 mabuwa boKokstad likhombisa-ke kuphola ngaye-ke la 25 ngolelo muhle kanti-ke Eastern Cape tindzawo letifana nabonxuba lapha ku-31 mabuka eMalitswayi lapha ku-29 26 eMthatha kuboConce lapha kuye-ke la 27 kanti-ke eMakhanda lapha ku-26 lipholile-ke eGqeberha ngolelo muhle ngaye-ke la 24 kanti-ke iFredendal esifundzeni Western Cape lapha ku-30 kuyashisa naboGlen Williams boBeefort West lapha kuye-ke la 31 mabuka boGeorge boMosel Bay lipholile nga-24 kanjalo naseCape Town ngolelo muhle njengoba lapha kuye-ke la 25 nobeke 33 mabuka ndzawo letifana naboVusta ngolelo muhle kanti-ke iNorthern Cape fana naboSpringbok lapha